Ketemu lagi sama sopir andalanku ini. 2 bulan tidak ketemu. Ini yang paling banyak di YouTube ini. Ah? Ini yang paling banyak di YouTube. Iya, paling banyak di YouTube ini. Mantap. We are dreaming in the dark. We are nothing more than dust. Search but you stay lost. We are reaching for the stars, but we're making this too hard. And I wonder where you are, mysterious. That's the part you always show, 'cause you're too curious. Maybe you should take it slow, mysterious. That's the part you always show, 'cause you're too curious. Maybe you should take it slow. Kembali lagi di dalam bus ini, itu bus yang saya pernah tempati. Jadi sekarang menuju ke terminal Simbuang, Kota Mamuju. Sudah di belakang ini. Dari Makassar. Gampang sih, nanti dia telepon teman tuh. Ya. Discord gitu. Supaya ditahu ini yang menelpon. Karena saya biasa tuh malas angkat nomor baru. Tidak ada namanya ya. Betul enggak? Tadi nanti pohon cibuang ini taruh na alarm na, jadi gasnya ini taruh. Isang ibongi memula jo mengisi budget bilang jo Pertamina Soreang nanti mau kilambi mau mengisi ya tembus mia. Nah, tembus 1,3. Anu gaji pertama na to. Jaran aja na ko, ya boleh. Ayah kita apa aku dong kompe peti dong bulan. Ayo tuh sebagai anu tuh hiburan itu tuh.
paling banyak di YouTube ini. Mantap, mantap.
Oh, di Pontianak boleh parkir lah. Sama. Oh, ini.